Ko kore ke hu whanga moa I he ngahi tala malu whanua. Ka mai ngahi tala whatapu ko tape ku wha o atu pe meheni ka ata moa e whainga maari e pongpongini. Ke o atu ai ho mau polokalama ko ia FATUFONUA fo au. Aia aku o atu pe meheni I he wike ko toa pe. Pe mo e whakafafonga ko ia tonga tapu fitu PAULA PIVENI PIUKALA. O ku whiawhia whoke tatalia rei ki mau tolu. Ku mau lava o kaumo ki maua I hoani. I lotoni ke tau kamata polokalama FATUFONUA fo au ke hui keni. Pepe fo ke tiki motol ko toa pete moto ki whanongoa tau polokalama o ku taitari loto mawhana ki motol. Fia fo ke mau ai whafafonga I he laine. Pa me I tonga eki ke taitari rei koe whafonga. Whewhea ke piveni pa ku whewhea ka tongana I he pongpong fo au koe ni. Yo malo pito aloi. Aloi mawhinga maari. Koe ku lolongo I whanuani ngai aho ni mahino ko swa hue voto no confident I whare lea pe koe tau tutuni ko no ngā wei me koe aku upau ke kakato pe I loto he aho tasa Aia koe tuwe te mini oku lolongo pe whanua o whakangonga ne hoko. Koe lo peki I uesia mai ne Koe au mai ke pongpongi ni ko si o
Okay, have ka. Oi. Koia. Oku ngatu. Ia, koni wongo mai. Koia. Koia, ko para mañana te toki fitala ta mo yo ki fofolo. Ko ngai mata vai be ai. Nga wo fa teknikare u ka fa ko ni. Paige. Fa malo be ma fa mali. Mai no be ga te ma huinga programa ni. Na ugi be na ugi me be he ka ye la programa weekend. Koia. Ku tau whenga be foke lere pe polo kalama he wiki kotoa be. Ke ngā ko e kakai kone kuna mui he polo kalamani o kuna whia mao o bito. Ai ngai whamatala koe me tongana. Kai ke i he vote of no confidence. Mahino hange ko ho whamatala koe ni ko o mo osi whakahu e vote of no confidence ki whare area. Ko e toe pe ke o mai pe me he sea whare area. Ai taimi ke whaia a hono area ai. Ko mea nia ko mahu inga koe ni ko whakaukau ki ai i taranoke vote of no confidence. Au mahino ia ki a tiki mautolu. Ko tuu koe a ki mautolu whare area. He kai ke mau ho mautako hongo fulua mautolu ia. Au hangi he kai ke mau ia ka pana kai ke ahea. Kolosi maha no pere me ta whaake kau no pere o kau i he whamooni ko ho mo vote of no confidence. O ngofua ke o kai ke hingoa ka ko kuhinga pe na ia ha kau no pere na nau kau i whamooni ko ni pe ko kau whafonga pe ka kai mehe toko tawhitu. Io. Ka pau te uhanga whakalelei. Ai move on ke he vote of no confidence. Ko e move na taki mai e kau no pere. Na ke pehe ko move na taki atu me kau whafonga ka kai. Ka koe kuhange ko kulau. Ko vote of no confidence ni au ko move ya e ha party pe ko foi grupo be. Ko tui ko si mata a pe ai. Ono pure I ko ya. Ai FATUFONUA pa ko foi o tui mahal ko he na ke kawa uia na ke de u ki fa malala me ko ni na ku na toki fa hoko mai kau. Koia. Ai ta no fai va ai kau toke ta go ni. Eu ta to ta ni mo to ta pua. Tu fa hoko mai ga te au ai na fono pe ma kau no pere. Koia. E mahino ku kai ke walelelele FATUFONUA. Na ku toki hu at fu pe awia o feinga ke wa malala na hime au ko tui o hala Koia. ko ka ku kai ka ku ka kia awia ke na ngahi motive ko na interest ko mai aki ke au os mahino au bito ka te awia ai mau e konistu tone he hoko o fatongia ai pureanga ko ini mahino au bito ka te au ko me go foto tu ati au ke hoko ke ka au os mahino au bito ka te au ai whakavare hono gawe ke panga tu hau ai go uhinga go na ke pehe ke urea noa e ku pehe ko panga pe ho mo kui o mo faiteri hai na ke pehe ko toki ita ke pe ore aki me go na os mahino ka tau ya ngai no falere FATUFONUA hange e na faka kau ko e na panga tu hau e kakai ke na faiteri ha pe faitu toni ai o mai ke ilo he kakai ake na fai na to se tolmeni ko tu tone fa mawanga ia o ka ya crown ia ke fai ha su e pureanga na hua tuna to se tolo ta tara mai fa puria ko je fe mau ke ilo kakai ai kakai go ha na tole panga ai go o au pito te teve e fa kau ai kakai
koe tangata i tau pepe na toki i taha ke pe o homo i gurea koe ya. Koe osia i kuwha mao popo e au. Koe mo onia, koe ngau e nai whai he pare mea mene pureanga. Na nauhanga o turite paanga tuku hau e kakai, o hange pe ha paanga e nau whai tangata. Koe paanga e nau kui, he koe paanga pe o kui solo pe koe whai tangata au ke whajeria kei. Peka i rea tataka koe. Koe poine nau, sai. Nā ku tokanga au pito au ia ki he tō wholwhola nea ki o he wanoa wataha. Mahino ka te au nei mea nei tokanga ki ai. Ene pe he nā au whinga rewa au ki uhanga mui koe ha rewa mea whare area moe pure anga au. He na area mai ki whare area koe ki lawa whare area whare nau whatongia. Area mai ki he pure anga koe ki whai he pure anga ho nau whatongia. Koe. Ke sio ke whakarea koe toi tūtūni. Koe whaharea koe toi tūtūni o peheni. Koe mene lo loto koe kāu. Kua pau ki he whare area. E nau whai ho nau tūku i ngata. I hono whakahoko. Ai wholofola whekau ki he lerei taha e ala lava. Uhinga ki he tō wholofola ni awhio, Koe. Aia koe taimua nau mui mai ai anga koe Pea pane whatonga nai uraki ala tu pea tu he tapai ke te katoa ai hau ki mai au whawhare area he uraki whihuia pea uia ai fuakawa kai ke nā uhinga pea o ke uhinga lelei ka kua mai ke ahoni ko nau tolu nai fuakawa te nau tarango fua tai whihuia ka nau uhinga fuke uia ke whakalirei e tarango fua tai whihuia ai tarango fua whakapoto ke malu i e nea whio. Ka koe nia wasi mai a ko nau tori au o ku tarangata. Koe ke pe ke tarango fua whakapoto ke hake ko fua tu. Ta whaku pena toro tarangata. Ka wangi ko lau na ku o malanga i pia te whito i tui mahu inga ke pure i lerei ai tu hau e kakai mo no whakalere whanua. Kana uwhinga ke upiki ki he tō wholofola ai mahino ni taise maari. Watuina ta whaatara noa ki mua pau whapea tu o spurini hia e au ia ai tō wholofola tuku pehe whunga te pile. Ko tai peko ko ongo he alo ti peiti ulawe ki ai ko unga ki ai. Ai koe ongo ki ripoti e ua nau hanga puke. Ki ripoti koe asika. Ma ki ripoti koe tō wholofola. Apa o printo tuko te si i whare area. He kono uhinga he koe ongo o ala whatongia ia o mai mehe, o mau whatui pa mai mehe. Nai to tonu ke hange ia o hoko ko ha baseline benchmarka ke whakafua ke a extended tipo koe whanonga. Kaike, ne a mai koe ke a hauni. Koe foi, ko pehe koe foi nail whakamui taha. Ai foi whakatau waka. Tai disclose mai ki whare area. E koe neongo pe koe business company, i he lao company, ka koe company ai pureanga, ai kakai. So it's a public fund, they must account for it regardless. E kai nā mā toi mahi confidential law, toi mahi company act, o whakakaukau nau whaiteria. Au kai la mea kou te whatu tā maki aki. Hanga na mandui nau mensi na ki mua, hanga na tō te ke pureanga se e ria halalo pasi. O tala tōkua koe hau hanga tōn besiri ni ana kai ke uhinga ina kai ke whakaasi hai patseti. E koe ngahi na kai ke o mai ia ki whare paanga, nei o mai ia hanga tonu bea mehe pureanga Australia. Ki he kautaha lulu tai. O mena nau whamatala mai whare area. Whai tohi rewa ai whaufufonga e wa taha ki haiko maseria. O eke ke nau hanga mua asua mai pena e ai hamea pehe. Soga taimenu mare. Hanga rewa haiko maseria tinai mai. Ai whamatala e pare mea motawan pare mea whare area. Na ikai ke nau o mai hanga tonu e nau tolu.
na nau o mai pe koe konga e nau budget support me he pureanga Australia ke pureanga tonga koe whatongia e minista banga mo pare mia ke na hanga fo tu uma he budget ala none of the sort aia ki au lewa o kulahi e palo parema hanga pe he pare mia mone pureanga o tāna kia nau toru raki unau lohi aki ai tu ilu ya ki e hau e kilu ya ki e kakai e whonua I whare area. Ua o nau hanga o whakangari kowi ai pureanga Australia. Asi tokua o nau poupou I pe e nau corruption. Paka poupou I e Australia tau whakatonu hea e nau corruption. Ai koe whainga mekini tiutia oe kai ke whakisoro ka nau. Whare a be whake tuange tau teka. He nāku tui au he lau koe ni. Koe atamai tangata once enlightened. E kai ke tai whakia ke whakapōri. Never go back to that. Koe mea bena nau whingau he ta whapolo kalama ke hulu e taki kasa. He koe ne mama pe ta mai ke te whake whapōri. Kai ke kako hange ko ho whakawhiwi pe koe no bele hia. Ke au e solo koe kusio. Koe move koe ni koe o kurite kau no bele. Ai fie maali. Pou I au pita e mautoro kau whawhonga ko ni ai whakau kai ko ha move ni ko ha move me whakau kau ha interest o ha group e pehe ko move ai pātoa pe ko move ai paka pe ko move ai kau ho eiki pe ko move ai kau independent ko move ni e pule lelei vese se banga ho kui koe whakakau ia. E piveni koe tuu whoki he tai ni mi. Ai I he whakatatau ki ho whakamatala. Ai ngā ue koe ni ku whakahoko koe ni. O ku mahino ai o ku iai e corruption I he pureanga. Pe ka pau kai koe corruption o koe mau lao. Hangi koe ko tala noa koe ni ke kono ke tokoni a Australia. Koe, oku malawa he ngahi pureanga lalahi ke o mai e nau tokoni ki tonga o aluhanga tonu ke whainga tau pehe ka pau ko lulu tai tala mai ia koe business I whakataha ia. Oku malawa alu pehe pe koe tokoni ko toa pe ko pau ke fau he pureanga pe toki pureanga ke no tu whahalo. Oku whatatau atu ke he kumanantu I issue koni na tau tala noa lahi ai satellite I kai ke lava ke hanga tonu pe mei he pureanga si ai nā ki he kautaha ko ia ai princesi ka ko pau ke hau e paanga ai ke pureanga tonga. Ko ia. Koe mea whokia koe ne whakatonu mai me ai komisiona Australia. Antoi koe wike koe ki mua na karano atu na whawhitu tak mai kaha ke ma whakataha. Pea racial issue. Racial issue. He nā gosi whanonga wea o si whai au e kuho meka whanonga e ngai mea koe manu vai ruru tai. Ko fe koe nau whemau whataha mai nau doria he issue ke. Ka nau racial issue. Ai pehe o kuia e paanga o tokoni Australia. But having said that, o uhinga ko implication ni o corrupt po pureanga Australia from the layman's perspective. Pana ne pa ko fa ko mai o kai ki he fa ko ya kai alo o race issue ai. Kana so total ba Australia ko ki hapa ko ki pureanga Australia he te nau whaihala nau toko nau pureanga mo nau
o ta ka ga do tu hau ka pa de na mai nga do bena do ka ka ta hange ko fa ga ko na na mai pa nga na be mai ke pule nga tu me pule nga no to o ave ke to seti pa na tu tu ne fa mau na hala hono ave hala hono ave hala mo fo nga na ave ki ko tu tu ne fa mau he isi wo ya ai ko ke sia ko ni ko au na ku muy mai fo ke tau patseti he na ia e me na ku loto e faka no fo le ga patseti na ku loto ke o mai tai milahi fata tau ke lao ka ko ui ko anga maheni pe ni a pe e tolo a fa pa na utali kai ge ko fe ko pe au pe he te tuang ka to ki no fo pu ke na to ke na ka ko rak fo ka mata be ko fa no he ga o go ke lo tai ko me go ku ali ko no logia ki fu fare area e ko tari gon na o mai e fare area pero porque Miami ni ti que falla que unga o ko ni e ko he ai to tu ni wai lao he mau to tu ni e no logia ki me la panga pe e no logia ki e fare e ko ka ko au tohi ko mele ki tua e au kau to ta ke fa hu e o to no kon ni ko tari mai ko me ai kom Australia pero na le wa li fa to ngai ke fa hu tu ya ke au ta mele tu fa si un scaccato e solo canto usurias nescoia che auge poi toccai per poi talangata fa me allo che auge con le tau hanno tau ne Ko ne tu foki e pivene fo isi o e ua ko whakaukau atu ki ai e whakamatala ko ku whahoko. Aia ko hono fufu i ko ia o e fo i paanga toko ni a seria o kai ke whakakau i he patseti e lava pe ke ui ko mau la o ia. Ke ngata ika ko nau whakamatala ko na ko ke whakaha mai o ku i kai ke na nau loi i whare area aia o ku mau mo lao ko e whare area. Ka ke pivene ku ke i helai ne pepe ka. E ka tak peka namu ilo peka ki konga o e whakamatala ko ia ai whafafonga na e ki lahi hange ko ia se lue holo e interneti. Ko e palapalema pepe me tonga aku ko fa memória at ki modo ka ki i feinga mo aki ai ke lava o te hu mai ke hoko te tau prokalama
tu e sina me moana Koloto hata e fie mamata Talamai e lau manuma ake ketuia Si anak kakala Koho toka hoaki ha o whanga o ka ke katu utai me lata Ta ahine pe i ka taki pe Na koho to whaka o si o tai Tolo. Ka whoai hoku kau mani Tolo. Koe ni ke loto pe pivene. Na ki moto mai pe ne tika. Asi. Ai. Mahal makam. Pe mo tuan. Pe takai pe fra matalada ko go si mate be ai. Na ngata ko fa matalai. Ai koe konga ni ku o whai e koe ki ai e whakaukau koe e whai hange koe ni ko whamatala koe ni hono o mai paanga koe Australia pia kai ki hanga e he minister paanga mai pare mia o whakahu mai whakamapaanga koe he patsedi o ku hange o ku mau e na tolo e lao koe ia pe he whoki he loi koe whare area ki apau hange ko o whakamatala na loi e na whakamatala i whare area ko ha u tau tea ki ke u mea ko ni o whai he pureanga. Tu ke hange ko ngahi makatu unga ia ki he vons ko ha tau tea e whare area he koe ki to tonu ke ha upe ha whakafofonga pe ko ha ho eki minister o mai ha whakamatala o koe ki to tonu he whare area. Ko ia. Oku ihe tu wa e konisu tone mo te tu ni malawa ke te impeach. Oh, okay. Afafo. Ai ko fai fo me fare area. Mo ne tai fili e foi tau ni ma. Ka ko la pa anga wa mo tau te ai la pa anga. Ka te mai fo matala loi. He tata pe o missine fo matala pe mo loi. Kono tai o mai fo matala ke tata pe mo loi. Ko te ma fo matala u misli. Porque no vange ko fatala noa. Ka to u mea go ya sol. Que algo que algo ko mea ia ku serious ka. E na o si foto e ora ke se fare area. Ka ya te interest ki fare area. He tu go ni ka reo ko tau fai ha mea. E ne miti ke te va pe mania. He ko na os mai go te fe mai a he da ne ke to fa da me pare mia ko. Ko foto le ga e anga fe le vai. E anga fe le vai tau fare le fonwa. Yo hanga foko fra manatu ke he sea ai tutuni go to tutuni e fika tahaua go o to tutuni o ne hanga fe kau i ai a fare ale ke nau fai e nau tu kuingata ai ko konga ne tu kuingata na kau foki e faka kau konga ia ngau e fare ale hano fotu ke pare mia ke faka fisi ko nga ke ne mitigate foi varu ya ke he ko fare ko he be ku pau ke fare ale ke nau fai ho nau tu kuingata e whaka hoko e whekau me te taloni. Poinea koko na. Ai ka nekai whake... Ai ka koe kongai ne taha. Koe opsine ne taha. E whatongi a whare area ko hono whahu e voto hono konfite. Ke au e mea uloloto. Mea uloloto koe kai kai nau lava. O whaka. Koe... Ko ne tū kai ni mi I he whakaukau ko ia. Mahino ai umea koni ko whai ki ai whakatala noa. Kamata mai nake ki I whakakau mai whoki I ho o tala noa ai se tolo ko spoti. Pea ko tū kei mana tū ile rei pe ia he kakai ai issue ko ia hange ko ho whakamatala nake o mai. Nai o si whakaha pe whakamau anga ia o I kai ki ai ha makatuunga. Ke whakailo ai pure anga I he issue ko spoti.
Ka ku kei fehu I pe fokia he kakai o au ke ahoni ko ha uhinga na se tolo ai ha mea o stala mai whaka mau anga au ku kai ki aha makatuunga ia ke mo ua e pure anga. I he whakau ko ia ko hono whenga I ke osia te ngahi mo ua ko ia ke whai mo osi pe ko ha whainga tila pe tu au whakahoko ko inga ko ha kau me mipa. Pe ko hai makatuunga ko ia o ku ia ai whakau ko he isiu ko he sporti na tau whatala noa ki ai. Ko ni ku tau wau maini ke lulu tai. Ko mo tau mua ko he tai nimi I he vons o ku tau mua ke tuku hifo e pare mia. Pe ku tau mua ke wakai e kau me mipa e whare area pe ku nau kei whalala ki he pureanga ko ni pe kai. Pe ko e pof. E piveni ke onga tu e? Ko ke sea pe ke lotoni pe ke I heni pe piveni ka ko te ko. Dio, ko ne onga men. Ko ne onga men. Malo na ko haki. Malo ko te se ki si ope ko. Au ke haki se tingi ke o te mate. Kai ke o mo I mata. Hane ko au na au ki he au pe ke ku ko si na to se o to tap ni ma o eke. Mahi no ya na hanga to tongi. Pa na to disclose mai na off he $500,000. Ko se hui to se hui ho pe na ave ka hai. Ko hai na benefite. Yo ali mai na autoria o ku confidential fo ya ave ko ya. Mari ka ko umea ko ya solo te ka wi ko ka to pe ki fare o po he umea ko ni anga fe ke na uspene pa anga ka kai ta mai e ko ke fe ma ke ila ka kai he ko no moni ko fe hui ko na uhinga e basis o to fe hui to ta ni ma o stala mai fa ma nga ko ke ha legal standing ai ka me ko na su e pure anga ke na su e pure anga au ta foka na tolo se tolo mo ka me ko ya ka ko foi panga ko ni me $500,000 na ave ke ni ma o hai anga fe ke tau si anga pe na he ko fai nga me fo ko o tau nga ke kai sola a kirikiti o wai nga pe ke ni mari ia o asi mai ko pa na ke na ia ki moi ni mai na ki fai ke RTTI a pare mia se ka wa ke mo la nga ka wa ka polo e fa matala pare mia na os ave he ene pure anga ai hiwa kilu hiwa mano ki he ti ala iu pe ko e ke pe ave ke fa na wa nga ta ngi le pare mia me ai ti ala iu ka me ka wa me pure anga ka ave ti ala iu pe e ke ko hai ai pare stene ti ala iu ta ko pare ia e ko se repete ni tala mai I fare area o kai ka investor o se te fitua pe pure ai panga ka kai e lulu tai se te wa valgo ka investor faka ekere va e auia ai minister panga e mo minister ko moi fe ka aki he ko nawa he na uhaga o fai fe kumio ilo o ka we ngata mo ka tale kita e lulu tai pe ko fa eke a pe ko kausia ina ko kausia ina o investor pe ko tali da je vai ko retirement fund ko ke ko hai te mate mai koi so ke peteni o mai pe o alo te pa nga me ai ko o fa o ke fai ko ke to fai no veteki pa nga ai ko to me ni ma ko ave ke ni ma ko ko hai ko tare kita I he lulu tai he ne tu ko ni ko business ai pure anga
A koe business tau taha ia koe ko ha, koe ki awe ki he mea. Ko hai kau tale kita he tai nimi. A waha kau minister kau ai. Minister koe paremia, tokon paremia, minister panga, minister civil aviation. Tutuni foki alao ia. Ko tutuni foki alao ia. Ko hapisi nisi fotu fo ai pule anga. Hange ko lulu tai. E ngofua pe ki he kau minister. Ke nau hoko ko kau tare kita. O ngata pe he mahina tahawalo. Me he aho. Nai foko tuku ai. Me he aho nai foko tu ai kau taha. Nai foko tu ai kau taha ko ni. E wanoa. Tenge ke hao e lau taha ia ai kabineti ke taha ua. Me wanoa maina taha ua te ke hao ia. Ke nau hanga whakatoka ngai ko nau bau i lau. Mahari e lahi apito tamai. Ai wakai ki he tuunga ki ai konga kone tau tala noa ke lolo tai piveni. Ai au ku na ia taha na ne o mai fe hui ko ni fika waki mo u isi ko ni. Mahino pe ia 5 ons. Kana e hanga he toko taha ko ni o mai ai whakau ko ni. O ne pe he e lava ke ave ngahi isi ko ni. Tuku ke he ange me ai ko hai ku anga ons. Pe e fo i pe maloi. Ka ko ne fe hui ana ia. Ko ngahi corruption ko ni ko tau tala noa ki ai. E lava ave ke whamau anga. Koe me gogo o whawhawai eksio ki he mahu inga koe committee kai standing committee mahino ka awi e mea te e malava ke ne hanga whamau pope mea koe ave ke whamau he malawa he ko miti pehe o tana ke whamatala lere ke whaia ke prosecution. Koi. Mata vai fo ke prosecution ni he ne tuko e taimi ni he ku malu e nau tolo e whamatala me he te kauloea. Ka koe taimi ko e sapinai e wharearea half organization ke interrogate ai paanga e kakai o nau ngau e aki uka ke te aha nau mawhai ke nau toe. Ayo effective io o effective e pa ko osa toka ngai me ka u e me o ma fa na la he bito mahino he nau faka kau pe au ia ki mo e solo e fie mau ke mau pure anga ka to lava fa haliri. That was my perceived idea ki mo beto kau to ki mau foi mahino wani ko fe go ki nga o mai he ki komiti uhila ki komiti si ko ne fatu tolo ke hiking ai price e uhila o mahino le ka ko fe tu ni de ne fai reform o mai he lao mai ma fai ko ni stu tone ai fui si no ya ai ke te au le vai o mo do tau fa o ma fai pa tu ka la ko do i tori me komiti e ko kusio tolo ko hinga pe ke whakamare pai tu ni he fonuan ko te ke ha minister to ka paremia e ki he mai tori ta ne fai tu ni o se ta se tori fisico anu sila serio o ko la he ka minister e ka paremia o si una tori e au whakapoto whakanatula pena o toria ko ne ki o ar pe ha politika jo whakatau to ha fuhina wai no iroi fa fis o ugan pe ha moto o fauri kona ma o ka polisi fa fis ko ke te whakahela aia ke aio o laka whakaha i be aio aha no toitangi o ku ai ku na o sia ko pena to he iku e ka pa he te na whakawhewheka iku ia ke feitu ama fokia gogoe ama fokia taki kasai ta hulu lo pe te tailo pe faki tailo lo pe faki be ke fai ka tu kwa anga maheni ko fokotu ko ke a komiti fili ke na vakai e lulutai ko manatui ai o mai ko e ola ho mo paloti
na mau loto ko to pe ki ai o ke pure anga me ni na ka ke na o ngoi te taki na to luia ko midfield ko ni tene a o mai nga me ko to pe o fia ma o ke ilo ka ku ke fufu ko ke fa ilo ke kana na loto ko to pe na to ke mo ke fai ko midfield ko ia ko ha tu ko midfield ko ta ni mi ko si kamata pe kai ke ge na mau na foki va me pe me fiche ki fola go ya a o monite o lere i fata ha Pacific Island Parliament ku i he i beki go ne climate change ai na go sia ne ko nage ke fai le vale no ye komit ko ka o te ki puto ku mata ino fai puspeno ko o ko ai ke fola da ka bombo ko tok fok finga mai o se ki puto mo ni te puto site e toki ka kai fok ke ka kono o sai fok ko ke te o fuise me ko to ko focus i ben he voto no kontite ne e te lava ui ha fare ale e poko ha mea ka ale ko osi e voto no kontite ya tawa i pe ka pa ha be fainga e tu nga ge anga fononga ka ko pau pe ke toki e ai ko mi te fa ma pop e ko i si u ke he fa ma pop mai ai ti te lana ono fa mo se kwa pe ni ke fa matara ti tau te ke ne mau ya fa matara fa mo de u a ta tol pu ni ma miliona na pe he ko inachi ya ai lulu tai ka fa fa le vale fo ke u ka ke toki malava ke mana te sayang mo fa fanga ai information ni hano ki fitonge puleanga ka sa tok fa fa tolo piveni na ke ki fra ha me be fokio ki fra ho mai I ta fa polkala magoni ko si ko toki von sien e kuna hili egu talatu ka ko ngahi ko ngo von ko e u ki mu ana na ka bege a haola le dei kana ke fra ho me foko ko toki von sen e kuna ka hange I ngahi me agoni o ku fai ke teka pe o hange o te ka tu pe ke statement ko na ki hanga o mai o ku ke tu ma pe he fa ka ka ko pe kai ko lau fukia filosofia na tu ya ki the mind once enlightened cannot again become dark e na kulava si o ki hanga te ka mai foi ve te ka mo mea go pe te go lava piki ko no mai no pe ka no pere mai no ka ta taina ko mari pe ka pa ki ko no po ko mana tui solo na ke ta ai no ai a ke au ko a be no fa be fai o be ko si Piveni ki mate mai bueno mai ia ko ni ngau mai oia mana tui ko kula ki hua te au challenge au ia ai reporti pena pe ka pau ko au ne afio te ulau report ko ni ko yo ilo po ha ku me te fai ka moto lo fare ko wi na pe na was lava pe tala e tu ta ma ke ne afio pena e mo oni pe sol ke ta te me ko pena muy mai pe ko kula ki hupe ko osbe mau fa ka va o mai report ko tali fo ke ne afio ko anga ko ku witi aku mahino ga aku na ia amanaki he ne afio he liliu ko e pare mia po hiwa ki sa sovare na e ne amanaki hanga he pure anga ko ia o faka hoko e ne fekau na e o mai he wano wata matu ko wano wo wai e fili pare mia sai
Ka ko hua tu he whaka o singa ua noa ua ua. O te ua ke o atu i ripoti ke whakatatau ge ne tō wholofola. O i ripoti ke ne address e mea. Sai. O whanau peke pēte ni. O stala mai ka mautolu he wike ko ia he sea pe whare area. Ko osi whemahino aki mo office palasi e mea mai ene awhio tāpune whare area he aho fitu. Atu nea ose mauwhiri na mauki whare area he konga ki mui o November. Whae ho no whakawai mautolu ko nea whiri. Pea moe tala no e ripoti. Na aku lava pe o tala he ripoti ko ni tene hanga whatu tāmaki e nea whio. He kusio pe he fufonga ripoti. So koe osi koe ai tale whare area ripoti. Ia whahu rewa, whekau rewa, ai pare mea pa moe whafoga no pere ko ka niwa. Ke na alo o ave ai ripoti ke ne awhio. Aho whalai te ia. Te kei ke mōni te o stohi mai ai kalake o kui kai ke tāpune whare area. Ia he aho fitu, aga tope rui au ke taha. Aku ilo ai o tuta make. Mea pe koe nā kuongo he kulau i ripoti, nā kuongo koe mea e kuongo he ne awhio. Pea mau whanonga mai ai. Kai ei peke toi tāpune whare area, tok tāpune pia whare area, ho mala tīpeia, kai lava ke whakaava whare area, fo oe, tauni kai whakauva hapatsen. Tok tāpune pe he wike koe, whakaava pe he wike koe. Never happened before. Koe whakahua tu he pare mea, koe mea koe nei launga e kau ambastoa. Fu ulahi ai portfolio o kutuku i he pare mea. Fu ulahi. Mandum ne kei puke e foi portfolio ai hongo foi minista e ua kehe. Nau toko hongo fulu ke. Ia koe mea lewa kuiku kei o whakataka mulu e foi ministeri katoa asia u annual report. Koe ke mahino ia he minista ai koe ai u mea o mai he report. Sai. Whakahua tu ene nomination ke hongo minista e ua ke na yoi e peleria tau e peleria kamatanga tauni. O au ke hau te whamoni ene. Koe whakailonga ene hau te paremia. Tau hotua te paremia ke na whakata. Kai peke toi tāria hene. Whakailonga ko hau e na whio. Ka kia au. Koe uhinga na iai e lave ne whio he taha nea mou o lau i konistutone. E taha ne ngai. Ke mou mahino i konistutone. Nei kai ke hanga he paremia koe nei toki osi, mo paremia koe lorotonga. O mahino i ai mahu inga ke nauhanga implement e whekau me talone. Ka solo, ka pau ko koe ni, o ku ke fisi ia peka ke rea ka hao foha. Ke hao foha ke ne whai a mea koe ke tokanga mai kai. Toi ko viangi ka pau ko rea ko hao taha ngā ue. O ku wahe mea koe. Na ke whakakau ai i he fisi ia ai futu i he ne tō wholofola mai. Koe mea e ko whaam ke mou whai. Ka pepe. He ton ke hanga e ka minista whakakau i whakarere. Koe hae uinga koe ke whakarere ai. Koe ka minista. Koe minista aini ene ai paremia. Kau kei whakarere be koe minista aini ene awhio. Hae uinga. Aia ke au e koe vote of no confidence koe uhinga pena ai ai rea koe ia he mahina ka au. Koe whatongia kau no pere koe tauhi kakai. Ke ngahi tofia au nau iai. Ua ke nau hoko koe kau au whiwala e ne awhio, malui e ne awhio. Koe hae malu taha e ne awhio. E ue whaikowi o nau whatongia. O te nau ai ke mamahe kakai, o te nau pure kowi e kakai. Koe mea koe uhinga ia, e whi rea koe au whiwala o ene awhio. Koe kai koe nau ato tu at mafuta wala o au whiaki.
Ko nau ulunganga ke nau tauhia ke kakai e fonua. E makatuunga ai mata lelei mo ongo lelei ai ne ahio. E ko huinga bena. He kapau te nau tuu hake o pou ki he pure koviro tonga ui mai e. Ai ne ahio ke pure i lelei. So awe ne tōporofola ui mai ke ai tōtong tu hau. Pate mo te foki pe mo toke foi tōporofola. Ai loloto e ne ui mai ke u feitu u. E ne whekau. Uraki ui ki whaki pureanga koe ke mou. Kai koe whunga nei a ke whakalere a ke pāanga tu hau. Ke mō kau he bisinesi. Ui mai ki wharearea o kui kai ke whai ho mō whatongia. Ui mai ke kakai wauta ke whakapoto ho mō whi. So ke loloto ai whakaukau e ne whakaamu mai ke pule lerei. Wa ue ne ui ke kakai totong tu hau. Hala ke te pe atu he pule angaya. Pare mia ahokoia, mai ne kau minisa ahokoia. Hala ke tau te pe atu na tau aho. Piveni o kuia ai whakaukau o mai hene tō taha ko ofa whinau. Ko ne hoha a foki. Ko ngā mahino hanga ko whakamatala, ko pare mea ku lahi ngahi minista ia o kunehanga o tokanga i. Ko whakaukau ko ia ke te o ato e pare mea alo Palestini i he taupe he komiti a kapulu. O ku uhinga ki he ha hono te o ato e pare mea me he pureanga ke na wo Palestini holo he whanki komiti spoti. Ko uhinga whakapaanga, ko inga ke whaingofua tokoni whakapaanga ke whanki komiti, pe ko whainga huinga ke he ku eke mai ko e ofa whinau. Ki ko hao te o mai ai kau taki ko koe whapureanga ia o na tolo Palestini holo he whanki spoti mo e hafua a ka pulu mo e mea ko ia. Ko ia. Ko whainga mea whakai na uhinga kai wha, uhinga kai solo he ta wha porokara ma. E mau ia koe ke uri mō ai mawhai me sino awe tuku he lao, he? Ko ia. He kapata ka whatonga e mau whitakai mai he i lawa e tau tai. E kai koe ke lawa he pure angai a whakamawa e wahai nau tolu mehe. Me kaure rekure i tā me service provider. Mahu inga e koe ke provide some clarity he umea koe ia. E koe whehui koe na o uhinga ia me he kei o mai pe ai kau minista koe whakaukau ko hunga ko nau tolu. Koe nau kau koe ai e whaingofua. Ai ka pau e ai e lao with clarity. Ke mahino e leku rei tā patuange kau service provider. E kai ke toi lava mix up ure vai. Ko hunga hoke he wange ko ne tangutu ko pare mia para whakapapa ire wa whai tūtoni. Neongo mama he kau wainga. Ka koe whai e pe mea koe, mosi koe pare mia e tene o mai tau se niti o te moto e ai. Ai kia solo te utatu, o koe mahu inga e koe e taki i kasa. Ke ta lava tokoni ke langa whanua u whai he whanua. E tau whatuha mechanism system. Tene lava remove mea koe whiriwhiri manako. Ka tau move mea koe koe standard. You meet the requirement extended ki ke alu koe o whawhawhonga e olimpiki. Ke miti ki he ke alu whawhonga. O tau palo pare ma. Ko o lahi anga ho taki mai ka au te ke alu koe ke olimpiki. Lahi anga ki mea ke mono mai. Ko palo pare mai. Tau whetau rang mea he te ke tau uno mai tau tol me vata. Piven taki whakaosa ki moa ki whaiwhehui koe ni he taki mente lima koe nik toi. Koe ki whehui e ni ai tō taha ko Katarina Whau. Ko whe i he lao pia moe mawhai o ku most powerful. Pe whatu tā makta. Koe ke fu mahino anga ia whaitara noa. Koe winga whoke tara noa kuia ke o mai e ai mawhai o tuku he lao o hange koe ni. Hange koe ni. Ko o miti pe foi kurai tiuria koe ku mao ko laiseni. Kuki o
ko ho miti pe ka kato ko ma ho lai se ni ko tau ko so ko no ave no tu ko sino fa fon ka to o mai e ko fo ke lai se ni e to fa ia he minister e ante ke mit ka to ko ki uria pa te pe atu le fo iste fa osi hu e dai le mo ki fo mo ke minister se o fo ki he minister ko ke fo ki he lao ko kuinga kone pas kone hanga ko he lao pasi ke minister pe fai agre vai fili mana kos o kuia ko subjective assessment fai agre ai fili mana ko ai minister ko no fa mi pige tu ko he lao o kwa ke toi si o mai ai laisenia pe wa hau ki sila peu que tu pentava ko o miti pe ko requirement faka teknikare faka standard o was o atu ho laiseni e lao ia ta ko tau fonga paula ta to o si ka to me ko te mai to me hai te mai approval me fire te mai me public health o si ka to ko pa foi stefo ausi who ke minister o tai meu tau cultivate corruption ai anta te polo ko tai meu ko ai fo ke e tau ai fa matala mau pe ko fangi monu ia ku nga ko monu ia mahalo ko taha nga hi monu ia ko e te hoko ko minister ko nga ko no amai ko me atu ko sino ma o e fangi monu ia Piveni ko Kage la ko be la to monu ia me na to ka tangi pe na to ke to monu ia ka e hala pe ka fonua fa pe ta ia ko ia ka fa pe ka fonua ko ngau ka na fa mo komiti ke uhila o ke pe o se lava solova ai palpare magoni spike ko nga ko to nga pe ka pe ku ke hoko te me ka pe ku fai pe nga o ke kai ko osi ai nga ga ba ko report be ne o te ke o mai ko ke o fu fa pa ui pe mo fo ke o vai va he tau ye ka ko moni ko me ko na mai no te ke ja spike oi lai hala ai e ko konga pe a honolo ya ki fonua ai ore va ke to mai ko ti mahalo ta fo be fu ta e me ko winga le ka ko e pe mo ki tai me be ke ka ta mango na va yo ye fa pe ke to pe ke Piven mahalo te tangata pe ai ahon nga he ta taimi ka ta toki filonga o te whainga mare na kua hamea ku ke loto ke whakaosima aki o ta toki sio he ui ka hao io maro bisol ko ia ta se pe foko ku la europea hi se mo itina ta ko io ka ko mea ia fakore kore te kakai ka popo na o i tu hi fo lotu ke me ala fononga fonwat a tu que tau lau Facebook ai sabat eu kau ke tau ai ha fangi ui ga fangi ivi pai tanit ko ye maho inga bito ke maho ivi tau lau ui tu que tau lau Facebook ka ko ke fa hoi fu ai ke fu tanga lahi sai be so tau toki hoko te u kau mo tau whaongo ai penga hi mea mario hoko honwan malo pito piven lava programa FATUFONUA fo ahoni tala monua pe nga o fa hoko ke mo ke ma wivi pe tau teka pe o fat piven okay alright maro
Kai ngau whamalo lahi atu I he lavalere I koe tau polokalama FATUFONUA fōu ke ahani. Whamalo atu ka te motolu mo kau mai I he tau polokalama. Te tau tore hoko atu pe I he taim tatau pe ui kahau. Tau ke ka pau e toki I talamai he whafafonga ke tau unu ki he... Ko tau taimi anga mahe ni whoko e whiawhitu site. Ka ko inga ke taimi pe kulere ai whare area mga he komiti. Tau unu mai ki he pong whalaite. Ko hinga ke I whakawhai maria I pe whafafonga ke laba ka hinga ui whare area. Ko mea whika uloa ki ia, hono whatongia. Pa tau toki laba rewa hua tua e tau polokalama I he pong I whalaite. Ka ke, o ku whamalo lahi atu ka motolu, o mo kau mai I he polokalama. Ka tak whamore pe ka pau kui ai ha whehu I ku... O kai pifo ke malawa e ke o se ha whehu I ha taimi. Ko hinga he ko ki maho inga ngai whakamatala ko o mai. Ka toki whakahua at pena alawa whehu e taha ua. Ka ke, o ku whamalo lahi atu ki te motolu ku mo whaatokoni mai. I hono sponsor ko e tau polokalama. Kalawa ke I lere pe. E tau polokalama I he wike ko toa pe. Nei ka ki ngatai whamaro lahi ki he ngahi kautaha ko ia. O ku mo wanga maheni aki hono sponsor ko ia. Ai Vipon Media. Pe me sano ali ki TT7. Hange ka kautaha ko ia ai South Pacific Loans. Kautaha no. Starik tupo ai o ku nautokoni. E taimi ko toa pe. O ku whamaro lahi aki. South Pacific Loans. I he ua, he noa walungeau, waluwalu, hiwa walu, waluwalu. Noa walungeau, waluwalu, hiwa walu. Te ke lawa au telefoni ai, ki a Starik tupo mo ne kaunga au I South Pacific Loans. Ana ofisi, I Kevin Dish Drive fika ua I Manukau, pe te ke telefoni pe koe. Noa walungeau, waluwalu, hiwa walu. O una iai ke na songoni I koe I taimi ko tope o ke fie mau ai hatokoni me te nau tonu koe tau kautaha waka koe koe siu I moana Freight Services koe kautaha waka eni fret lau ai o kutu I loto otaku I he whiganima o e Fairbairn Road I otaku telefoni ke a fret peko feturi I he noa uataha, noa ono, hiwa tolu, ono. Noa uataha, noa ono, hiwa tolu, ono. Peko noa uataha, taha noa tolu, tolu, ono nima. Noa uataha, taha noa tolu, tolu, ono nima. Rea kia flet, peko fetu. Tena lava o whai hawhainga mea te maau. No ave o utame, Auckland I Usila. Mantui ko talanoa peni I Muslani ka waka ko ni na whakau ko ni ai whanua ke he ko taha ni ai ko taha peni I Muslani ai tu o ta huku siu I moana Freight Services lea ke te lau tolu ke te lau lava o toko ni ko ai ko tau ka taha ko ia seafood o ku nau ke tu mo lau I Heaven's Kitchen I loto o ta huku te lawa telefoni kia I he noa woua taha ua fitu waluono hiwa ono noa woua taha ua fitu waluono hiwa ono tena ulawa o tokoni iko I hao whainga whansu kua kedore atu ai mea kai tahi ko ia I fo taha I Nusilani o atu ki whainga firma o te firma o kedore telefoni lewa I Heaven Kitchen noa woua taha ua fitu waluono hiwa ono kau wala ko ia ko Page Fashion Store I loto nuk alofa o ke tu malau hanga ki tau mo te au ngale te au koe ki fika ko so mai ko e nga ko fika ia hala ka maka fa pe ko na ki tau mo te au mo market tau mau Page Fashion Store I ka miss out ko fa ko wala ko ni
lahi au pito e na uta wala fo'o na te tuuta te na uta fo'o he ahoni i te wharekoloa te ke lava pe o ke whanonga tia i o mamata ki te wala ko ia o lahi au pito wala ki te kai tangata wala ki te kai te whine wala ki he whanau te api he koki ki he wala ki he whanau tangata whanau he whine o a o ke whaki wala i ka piti he pepe mao katoa su mao katoa te i he page special store i loto ni ka ofa whatonga e telefoni ua fitu tolu ni mao ua fitu tolu ni mao no peko e walu fitu noa vale te au fika ta walu fitu noa walu ni mato ua fitu tolu ni mao no peko walu fitu noa walu ni mato afi hake ai o whatau hau ki wala ai a te nau lawa o tokoni a te te koe kuna o tokoni lahi apito ke tau ngai polokalama ko ia o ku whahoko atu pe miheni keke ngata ai ko tau live stream o ku ke hoko le rei atu pe ke tau live stream te ke lawa o ke tu taki mai o ka fia ma o ke hulu ha putu pe he foki ki ha o katoanga ko tana kuunga ko mali ko hai family reunion i Nuslani ma mateo ke ma marat ki ai ki warat ki ai pe me faita live stream o proklama i mamata mai ai o family i tona ko ni ko sina lavado hulu ai ko fama o la hia tu ke mon i hono ngawe aki me Amerika ke lava whahoko atu live stream wha Nuslani te aku atai ni ka te moto le ka ke fia mahu ke maulava tu o hulu o ngai tātoanga e tokoni lahi a pitoria wale ni koe tau ai proklama o ka wai ta proklama koe ni whatufonua fōu koe telefoni e na noa wataha ua noa nima noa ono noa fitu noa wataha ua noa nima noa ono noa fitu ka pau ke fia mao ka ngawe leipa telefoni mai telefoni tatau pe alawa whasio i haki saito kata ki kuki ai no ngawe no wataha ua noa nima noa ono noa fitu mea ko ngata ia tau proklama ke wikeni o fa ke mo mao ha wikilele ke weekend de he foki ki he ani ngawe ko do be o ku fa hoko pe me pina tala mono atu e good for boy te tau mana te tau fono mai ka mo mea tau ki filo mo